Na kajing mi ki kubor bajur kijing ja aksiden lagi surang bat babuan kijing ja aksiden ru kede na kadau bunongnya ula syok kau yang. Kalau penlong ya keseng hito banwa daga RTI na katanan excise jong sarkar jela hal kijing dan gidukan dikiat asilenter ki surok ba na do kana para syado rata cera haiz jante hills. Nalor kania lapan ru igijing keli ba kidukan dikiat nagi wine shop ki badan nagi surok ba kli ojing bit na em na katanan road transport and highways bat kemut ayu haba kitho shop open. Haba kira ni gelat patai kubor hasilong press club akan nyau terik risau arjar arpusan. U General Secretary kahito ba wanbon and karo leto bakat kom ke RTI kila pentet begidan sispa armudro teli kidukan dekiat hagi serok ba National Highway kiba kentop ya nyopu prateli hari boy kat san teli East Janta Hills bat kat lai teli West Janta Hills. Ulang ru bakatnat road transport and highways ke sarkar pedang hagasnam arajar ka nyau kala tho ada keshiti syabarok ki chief secretary jeng jela berkumjo syaki chief engineer ke highway ban khang ya baro kidukan dekiat asilenter ke surok ba highway ki bala play klem de ojing bit na katanan ule tho ru bagahito kala panjing syai halor ke jing tho shop open da ke bakado bakani ke kentian kedai ke bala ajing bit na katanan ne am ban kemut ayu haba tho shop open. Uba dan bok dekharu presiden gehito ulong bagi jim thok shop open kadai tang banjat lat ya notification jong National Highways Authority of India bat jong ketenat road transport and highways. Da ke bakadoro bagi jimmi pathar kidukan dekiat hasilan ter kesurok ba kadai kadau ba bajur kijingja aksiden. Ula benrap bagi jela kesania ke jimmi pisa na kekiat. Nrei ha bagadan kaan de berpentri kameka namar haba ya kibai syong dukan red ki jupendek man kapor nrei ki babu ki dukan kiat ki bahe apat kim lai ai kumta ka sengka ai por shibnai ka sarkar bakan jubab bakan phap biang ki kot kisla ki bedai ki NOC kat kum ki an balada ka sengam menti ka seng kam banse ban khang no yaki ka Ministry of Road Transport Highway kala notify haka arja khan usnim arja khan nyu kala clearly notify ba kala tho shabaro ki chief secretary jong ki state union territories but ki chief engineer jogi PWD jogi state ber khoj ke jogi India ba kala ban la khang ya ki kino ki bat ki wine store ke badal National Highway ti base ya kata nongrim ba ka Ministry of Road Transport kala khang kala notify han nadu stem aja khatnya ban khang ya paro kini wine store ke badal ha silinter jogi National Highway ti namar ka notification wala ka ni ka Ministry of Road Transport and Highway kala betai sai ba kino ki wine store ki badan National Highway claim le yo jingbin na ministry kalong BI i kini ka sarkar kale bad kumwei ba kashim no dakawek alternative ni kum ka bui safety ban thame ni ban big yani kum ki nong sok chinong jong ke tela da ka ba ki shuthau ki ai jakor ki ba ki hakazaka bakin tho da itaki jing tho bang punigel wine shop ki tho na itai code ba shop open khnang ba ki breu ki kimpoi perkhat ba lain utang tu bagi kian lani utu balik shik de thet na kitu dukan ubati badai kate dukan kedikian handai yo bomti bi bombna e ki ba lejing lej ki ba nong lej wan kimbra e ba don ayu te ko shop open handai kane ka jing tho jong kani ka jing ai jimut ni ka jing perkhat pen yu jong ka excise department ban ai de kata tho akti signboard no tu ba shop open kalong ka e ka ba kalong ko suam kalong bi ai ni kren bet halor ba kam kani kan no objection services kam long available hapok office jong ka excise lada pipet katum kene ka Ministry of Road Transport bat jaga National Highway Authority of India kya ban obtain lada pi bu ki check post ki check gate dan ki bid bridge no wat ting kadam ki jing sha pendik kini ki bade kwaidam ki dukan berit baria ki omba ki don kam ya kata ka NOC naka National Highway Authority of India hendrai ngalapai padi kini ki ba kita ki shop open ki bagi muntir ki ki de hendrai shop open ni lai ba ki de ka kya ka ba kam long ai ba kalong ka ba de ai ki ba ki pingkai ni ka ai dei hakata kalor penumrem bangi kwa baka excise ling baga commissioner akan shim action but kadiban betha ki ban penbiang ki kapisla balada kim la on biang hapo kalai pusi ni nakaseng ni mansi ngin her hi ngin khami na mar kila bailen but lada don kam ru ngin tho shika National Highway Authority of India
but kadang dan kam shush ni hamad mu syapur namar ya kan ni ke kam hinu tu haraja kan tu Supreme Court ke hai ke ruling hang din nang tu haraja kan yo ka Ministry of Road Transport apply ke juga cai but the people itu hadu tu ka paragraph 5 ru kelakran cai tertem tu tak ada apa pendong ini ta habaya de do ke clip yang kadon yang kata kuna ni kadi ke kamram jongga department kumno ban ship kan de ki halor ke tengi na kan macam ni lah kerencan namar balik ni long concern ya kini pen menta teng ki penlong ya kini ki road safety bapar ki check ya kata habaya nanti ki breaks makia ki kian dena tenre haba ki existing ki de plan what action kila shimta reyu bare busbu kai ti dukan bare pi haras tebas ko yu tang las tang hapo kini ki artayo bila ikan nomut ki mensia bado ba mismo bani ala su kum ka ki news report bani lagi ki ong ba shock kau ya ka bomot en bareng ka drink and drive ka ba penlong ini ban wan sakmat namar ba tak nong ni lak do e ki mensia ba hadu mentang na kaleng government himshin la smo ba wan ba tu ba kali ka dalam insurance ember compensation ni ki ber ta kam sundar ka henry menta ye kini ki bala long illegal ki bom obtain baling haban alleged illegal namar ba hangni ka kerensai inde bangi keren botno ba itu ande ka pensai hi ka commissioner of excise ba ki claim obtain NOC way bom obtain ko kala long BI ta haba long BI ka sarkar ba excise jomba di department ki de ban penalize ba ya ka ai ka bala du ki dimension hakit ki bede ki case accident ki de compensation kata ta ka jumut